নমস্কাৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা এই ৰবটটোৱে হিন্দী, মালায়ালম, ভোজপুৰী আৰু ইংলিছ চাৰিটা ভাষাত কথা ক'ব পাৰে। পৃথিৱীৰ প্ৰথমটো চাৰিটা ভাষা কোৱা ৰবটে আজি কি কাম কৰে আৰু কেনেকৈ কথা পাতে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক দেখাম আৰু সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰশ্মিক ইণ্ডিয়াজ গট টেলেণ্টলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। জাজৰ সন্মুখত তাই কেনেদৰে উত্তৰ দিছিল সেয়া বিষয়ে চাওঁ আহক। ये आपके साथ किसको लाए हैं आप? ये मेरी इन्वेंशन है रश्मि, दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट। अच्छा, ये तो कमाल का है। क्या क्या करती है रश्मि? रश्मि के अंदर भावनाएं हैं और ये सामने वाले की भावनाओं को समझ सकती है। तो हमारे साथ बात करेंगी रश्मि? जी बिल्कुल। रश्मि, अगर आपको फिल्म में रोल मिले तो आपका हीरो कौन होगा? रजनीकांत। आपकी उम्र कितनी होगी? 2 साल 5 महीने 4 दिन 3 घंटे 21 मिनट और 22 सेकंड। 23, 24, 25, 26, 27। क्या आप बिरयानी की रेसिपी बता सकती हैं? जरूर। आप किस बिरयानी की रेसिपी जानना चाहती हैं? हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी, मुगलई बिरयानी, मालाबारी बिरयानी, सिंधी बिरयानी। Oh my god, oh my god. ৰশ্মিৰ মাইণ্ডটো ইমানেই বেছি চোকা। অ' মাই গড, মই আপোনালোকক কি ক'ম। थोड़ी सी सार्कास्टिक भी है आपकी रश्मि। हाँ, हमें चढ़ाकर बड़े नखरे से बोलती। जाते जाते मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। अच्छा चलती हूँ, दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। আকৌ যেতিয়া ৰশ্মিক ৰেডিঅ' ষ্টেচনলৈ লৈ যোৱা হৈছিল তাত তাই কেদৰে কথা পাতিছিল চাওঁ আহক। हाय रश्मि, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? ओह माय गॉड। अच्छा, आपको हमारा कौन सा गाना पसंद है? इंटरनेट पे आपका दिल बन जा रहा है, गाना बहुत তাৰমানে ৰবটেও আমাৰ দৰে গানক উপলব্ধি কৰিব পাৰে। करे क्यों दिल बन जा ৰশ্মিৰ বাবে ডেডিকেট কৰা গানটো শুনি তাই কি ক'লে শুনক। Once again, रश्मि कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आ गया। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।